Patala patala Samoa Entertainment TV mai pia nei foyaso ai usi maya lo whaafonga. Ua whaamawai le whaipule o le tuwalo wa au fonti le sunga mau usi o si pue mai. Mai le maenga wha upuwhail HRPP le so. Ila na tusi whaamawai wa yail tātou kopi o ia tusi ai ana wha vivi inga o lona taita isa yail HRPP. Pe ta e o ia ta ue avela na wha mua mua ilona i tu malom tangata palota na o ai ile tofi whaipule. O lo ia ta ua awhai ena whanau whaipe le HRPP o le upumoni. E mai alpa inga le nei le ai lava se mana o ngolo nei tu malo. E whaatau nuina ono tulanga wha apolo kiki e mai sei o vaenga wha upu whai. O le ala leo le fsilingi e peo ia elo nei tu malo. Iona tupu maona e male loa o le tu malo. O lo alala i whanga loa. O lua tau sanga o lana launga wha tau pou le palemene. Ai le se me o wha tinoina. Mai o se tu alalo fo ile na. Whai pea. A inga sa le vi ma le pulenga o whanga loa. Ona o fita, ona o whenga iai pea, ma le tu malo ia sa uma. Ile leanga o awala tele, ai o le awhaina, ma le la matio saunga le mui talingalu, ma le ngata i fale. Ma fesilingi ai, ia, pe ua le ala ngata tau ai loa, ona wha ase ese ma le vaenga wha upu whai. Ise awala e ono li liu mai ai le whai ngā malo e wha tino ngā luenga, mo le tu malo ai ua noa tia, ona tulanga wha apolokiki ma vaenga wha upu whai. Matu ina tuai lola ntusi wha mawai aloa ia, ile HRPP, ile aso lua 5 Novema lua o lua. O le to lua i leo whai pule o le HRPP, usawali ese malwainga wha upwhai, ai le umalmasi no Novema. E la tale fas fulua feta la na wha mauni el kapeneta, e wha malia ina ile tangi le leo, le sunga le fiu aina fono, ile tuli se o ia. Pesa wha soli tu la fonol mafu anga na le toi whai ngarwe ngai mtanga alwanga o leo mwhal pui talu mai le lua fes fuluiva. O le tupele na totongi o le taunu unga o feuta na inga ili taimi sa whai ngarwe ngai. E pe on wha maonia mai le fiongal komsino leo. Awa pa au longo i tino Filipo ilan tali mai fasilia le tiopolensia. Sao no awa pa au al tupe na totongi e tolus fuluvalu a feta la. Ma ua toi fo i atu fo ile ali i leo le sunga le fiu e whai ngarwe ngai. Na molia le fiul fasio tangata pa iwa lea el masino au kursa lua os fuluiva. Ai tau sanga mulmuliane toi whaaui itua molianga na whaasanga iai. Talwe le ilawa ni moli maue wha mao ni ai molianga. Ma whaulua i lola na tangi whaasanga mtanga luenga o leo. Ma wha mao ni ai ele malo, pol kapeneta, ile masina taluai. Le au whainga o le tupe o ta ua i lunga e totongi atu iai. O le molianga o le fiu sa so tanga le maliu o se li i mai le nu o fale asiu. Tuso le 5 masina talu ona tau fial tangata la te nuu whaatasi na mua tua ia ele na soli tu la fono. O masalomia le tau ai ngā maa ele taimi o whitau ingai whale asiu. Le na tupul masina o mati o le tosanga le lua fesfuruiva. O le amana ia male aloa i o swinga wa iai le taimi nei mai tama i swinga te tele. Ua mawhai ona o le ngā lulu e whaatasi o tangata e ave se ai sa wanga whaasanga i tama i tai. Il tatua tunu ulava ia umwhai o nei loa tamaita i sāwa aina ona o le ngā luenga ale tō manga moe popua ngā tia. Mai ua whai o lātou leo e tau le la asanga ua iai nei ina ua sao loto mai sāwanga sa whea ngai ma lātou. O tangata la nei sa whaatinoa sāwanga ma tangata na sāwa aina e o atu il whaamsinonga ma whaau fiai i se polkalame. Ua ma whai o no lātou whai a swinga mo langa o tangata e whaatupua sāwanga ma lātou ainga. Ai o swinga, i mawhau mawinga whaali whaasanga i sāwanga. Wa amatai fo ilas frailel nei, le sao whanau o itutonu, o le Campus of Hope, ua sa o loto mai sāwanga na awhiai le se fulu ono aso, le olo o whaalau iloa whaalvao malo e te atua i sāwanga, whaasanga i tamaitai amatai tu le asol nei lua 5 Novema. Leilua
O le sauninga i le soe au fiai, le sisi na o le fu o le Saultonga, i le lotoa o le Campus of Hope i tona i mato, e sami ai lo lato Saultonga, o wha moe moenga ma lato miti po mo lea ua iai le Saultonga o Samoa. O le whalau loa i tono a Sene fluono po le 16 Days of Activism, SVSG, e whea wai atu iai le silia le selau tai o le malo, o ekalesia, o nuu, o talavou, tai o pule a onga, o tamakolisi, ma au manga e whai sao uma i le swinga, lea ua iai nei. O leo mai whaata se whaamuta sa wanga whaasanga i tamai tai o le whaalau lo walanga tawai lona alo ia, e talitonu wai le pristeni o le to manga moe popua ngā tia, Samoa Victim Support Group, fio ngā sili niu Lina Jang o tātou lava nei, e mawhai ai o na whaamuta sa wanga whaasanga i tamai tai Samoa. Inisi o tala e silil se fulu tanga tutumu i la pisi, o whangu pau ma momi o pau se e vai maisi o taota e le pala, na fu e mai le talingalu o lo ofsanga i ma le lava ho te ao le songi. O le isi le nava e ngā o le porkalame le matanga luenga o le siusi o manga ma oa whanatura, ai o le sprep, ma whaatupe, e le malo au whaatasi ma na porkalama ti nae po le UNDP, United Nations Development Programs, o i Samoa. O le toe mata i tū leo awala e whaititi ai le whaala pisi o tātou tangata. Sauno le sui le matanga luenga o oa whanatura ma le siusi o manga, o tanga iei nei i le whaali utupe o la pisi nei, whaapei o na whaia mai tau sanga i tele utua na e company nga o Sivai Lima ma le taula. O mai iei nei, e le o toe taatia valea lava se atingi whangu a wā o lo o mawai tupe. Se sa o po kala mele mwhai ei o na tau fio tātou tangata pe control fo i mai whalapis. Le hanga ko le initiatives na whainga hoa. Change the mindset of the kama. Maka ko feel educate mai fa ala lo o ko yo. Ka wa ni ko le fa. Ya la la ko fa ko chele na le script. To ko yo file le le fa system fa le bit na le. Pero que no se feel like 20 years ago from buying from here. Because people see this money. That's what we try to do with the spread. The plastic bottle. What it is, it's mixing it with fun, but I sent to that. It's a huge job to do. They focus on fishing. Oila ko ule ke sa noa. Spread po le UNDP. Oila to. Spread po le UNDP sa ko na ya. Ito se ki ang kami beside na so. Are pala isi. Spread po mo ko na le. Le tibia system na fana. Kasi di. Kasi si fa ko fa dole no bi fa no ka kan. Wala ko kasi foros e se ring like. So na por. Well, Lima's already done that. O le isina a wala wanga i aise wa ayal mtanga ruenga, ai o isi wha la poptonga pe o le sprep i le maua i tangata ia oina la pisi plastic momi po pau o ni tupe. Talu o whaitau tau sanga o wha ngā solo lava nei por kalame, ai le o atua se awhai tu la, le ana wha atutu moe le silil se fulu tanga la pisi nei, isi ta mai vaenga o le talinga lui luma lava o le lava hotel i songi. O wha awau mai ai i le sol por kalame lea, mai lo ai se fua wha atau o le tele o la pisi lea na o anafi. Lau Samoa Entertainment TV, mas wha o poponga i le aso ataya o ialo fo le tua, ai whasen koe.